cyakorwa myaka 16 ukurigira hari ujini abanyayuganda Binomuze ko butafayo habandiko by'abana babo Mbarara y'obuzarwa ebiri kwijabika bateganisa bakora koro ino mwana dine ni mahandiki abo kubesha hayone ne bukurega ukijomenera na abo babine naga ebikura kwabo ito bitu twine express aba bine express y'ibiro bibiri robane ne shabiri nina ngana na munana Owitu twine express atoshanga ebitu byakuzo maraka no ina passport yesandemu barikisho mwarote ninyenda ni nebiro bibiri nikubuza utwiringana mwana kanimba yakikumi abyo takamuhandikisho ujini nagira ngo no byakubo mwana wa meza abiri gonka nabasa kutunga ndamba yendanga muntu ukabazire tubarukwefera yo ukande birebi aho rukutora ho nabakushabe ndanga muntu konka nano mwana birebi bibiri tumukora nini government inoko gukora ibintu byayo hano batatambire na government akakusiga hatunoja ushanga obumwe obuherezo mbo utabona kugira tuko nakutambira nebya government ekumibiri 15 bakataho registration of persons act nabajyango mwana yazarwa mu rwaro umwana funika pass notification biko ati uko kwigabazeire kwimikira mu kwandikisa abana babo mu kitongore cy'ukunanizi wao kwandika abantu mu ihange cyanira abo kubeki kibahwera kutunge bandike bindi kaza passport ajo munira tumahandiki wamkore nini wakira kumuhandikisa ochika kuno passport yango mwana passport kyo mnyagana ni taganini ado mwana mutana ina birth certificate ati omikirajuro tushoza birth certificate etaro nini tokandikise mwana uyakonda birth certificate tukandikije ngwange wandikise mwana otukana hata wa passport washa bichipaporeki mwaja kuchimpe chitwari abakuri abandi bazaka iyo rayine yapasera 25 ngenzi itaramuna najya tati tumutu batire target ya financial ya tumutu kwata ochika kono ya yetware nkora umwana wabo tukamuhandikisa buga banzo muhandikisa ari yishomero ari atubanzo utugize umwana kumure umuringo nuko kumeme janisi marwe mjuma uri mugambizi w'amahege yihanga muri second division yayihanangiriza aba ministry kumara bahitemsho monkeje hehi nabembezi bahansi babase kwe haresho bezi bari gukora bwashesha bwira kabenisha bangu Ministry of Internal Affairs omukoro gw'ekikeeki mobilization y'ekikeeki egihereze abantu abo kuparticipatinga munonga mu bintu ebyo abw'enshonga yo kugira chairman LC1 oba local leaders omuruburu kimwe kyona niba participatinga almost 80%, where the security is no the security nebetariyo kandi na department ya nera na department ya passports mbaba tariyo ahiba kugenda bakarekomendinga abantu aba cyo kubanza bobo nkati bakumanya abamwe ebiragiro ebi muri yo n'umutugambira tubakubimanya tubakumanya ngu abingi tubakukicenga kurungi ngu eforina ninga so umuntu atari umunya Uganda bashimwe kuba nagira itaka nagura itaka nagaruka nafuna itaka iryo bwana nyine. David Rwama Western Region Immigration Officer yahigabanya Uganda ukoze senkore ya e-passport ahabw'ebirungi byayo byashobora tukapcharinga biometrics tukapcharinga information byozalibwa tukapcharinga information nene ko tugistoringa electronically. That's why bagita tubane information nyingi nyo ebera mu electronic chip passport. Rwama yaenjera etombitira n'abantu abarukushabaza passports bakabura kwija kuzakira amuzitura bangaze zisusizo mwezi muno kweyongerayo batwita abanyinizyo bajye bazitwale nenga tufuna bamukubwa tubakonamange mu Uganda harimo passports z'emiringo 3 zirimo diplomatic official hamwe na ordinary konkaza passport zito kwechora mu kugira iwatunga urekana utunga passport okurigira harengo rwawo mu ihanga aba Sky TV agenshonga de matenebye Omakragande district
ya kabare wahati yo kwetebekanisa kuri higuru akwetebekanisa okujaguza ekiro ekya National Youth Day ekikwija kujaguzibwa izooba eryanyenkyakare ahabo kugira ngo kirajaguzibwe ebiro ebicyabire kiberireho